ndashima Imana yuko akarere kakayore na umwoja gateraniye hano batarutugara mukomere Imana bashimishe. Akagara tombe soma Yohana wa mbere, Yohana wa mbere. Nta ushobora mwumve hano munumve mugaruke, nta ushobora gufobza amaraso ya generali ariko uje nzamwita marshali. Yes. Makanika yavuze makanika mbamvuze ingabo zose sebyo ngo numara tuzokwemerere habose kandi murano va nubundi ndabiza ari abantu babarereta hano ngo baje gufata utuntu mureke bafate wofata umuriro uzosha. Muzamura bwira gutya semeni haleluya Haleluya. ariko Imana yakoze igitangaza ejo muri 10 zingahe ni 10 zingahe 19 tuzobzi turashima uriyo byabzungwereza ya minsi yarakira amaranga mutima aho kino cyumweru kiza guhera ejo mu gatatu ndabararise kugeza ku cyumweru no kugeza kwa kabiri numukunga kundi gusa sekusa kubera ko Imana yakoze ikintu ibikumira nashi iragahora nanadodosheje imyenda yo kubyina narayibagiwe iriya sinzi yasigaye ariko nzogura iyindi bambwiye ko ni siri hari indi yoroheje. Atukuzwe tuzotambira Imana tubwire ngo Mana turagushimiye ko dukuyeho igisebo n'igitutsi. Yohana wa mbere 3:17 umurongo umwe ndarangije iratubusira kandi kwangana gutya kajiyoni dutaye twikora abadayimoni buryo wavuze iby'abarozi. Yes. Akwewe turatandukanye je sinari nkuzi je suko nteyeka kari banafashe kari ariko Imana yahaye abantu barustandukanye basho kandi ayi wewe muzi impamvu impano ni zandi nizumuka none muzamusobanura hano muzamuza kwisobanura kutugabo tunyandege nkeya n'utuntu twananiwe kubera iki asifa sana bibiza mu impano yaziduhaye ngo zifashe itorero none ibintu ni ibiki muzamurwa mufuka kese ntabonye andi makuru yoza nyuma gahunda yarangiye kare sinabwiye bushize ko mweraje arambwira ati musaza wanje karati ngonda kandi ari muri sansi yaregishaga muri kaminuza kubera iki titwara kiyobewe none ngire gutenje kuzanagura se hato yagenda nawe hagere urebe uko ameze turagenda dushiseyo dusenga isengesho rimwe turavuga ngo Imana yo muri Nzovu asifa sana Imana yadendetse ijuru ntamu edemaso atukuzwe niki yamutubwira ngo uyu mugore w'uyu mugabo nagakoni bamuhaye kabajije kameze kumutozo muzi mutozo kagege nyene mutozo mwe uburozi burahaba pana kuza kudukanga hano bizayimara ngukora keba muza mukanga abana apana twebwe tse dukangika twe turabara sikapi ba Yesu semena mina ntabwo bwarashize ndamwe ati we yose kare ko ni kare amucumba muzo ni biki ngo gute ngo yasizaga inzaraga ngo ukarankanga kuraza n'inzara ngo rikamagara polisi yihamagare arayihamagara naje mbamagara indi zahahurira ari sibiri ishona ari kibazo sigari okero rubanza kandi polisi gayo ntamwuka ni epreve sebyo niki
nadukingura mu cyumba hari akantu ko hariya aza agakoni aza gakubita ku ntebe y'umugabo inshuro 3 buri gitondo. Inkonda none nuko polisi nimugere mukaza turaki arakinguye turagatora gutora se nazo bisabye kubanza kwikunga umurase. Hari umwana nzi nawe nyano nindi hariye nduze nde wa muhungu tuzijya mwana amusore ndere urashaka kurakazisha sinzitwa ntihariya afite bwira nkubwanwa ugasarani nindi arenda ati urashaka hano haguruka turesha urashaka afite network je ndamuzi yabishase atagize amahimba hari ikintu yokora asifuwe sana ndabeshesha tituziranye aho akoni karagenda umugabo inkonda zirashira none ngubu afite abana 3 none uko twagize nabi aho none mashanga ngo abagabo banyu bamwe bati inkonda imbere y'inzu. Soma Yohana 3:3-7 dusome tubona iyo nzu mwasambuye nyiza amakuru kabuye nteraki haba yarambamagaye ngo babacika imasa sibyo hari amafaranga yanje naje natanze ariko muzoya nyishuru muba mwarasambuye mugakubita hasi mugatwika mugata mwizina ryandi tabindi dukwirwa tugira into zindu keretse mutabonye niko njazavuga ari amahimbayo bakabata muri yombi bagakubita ndetse muri gereza ariko muri yabonye ariko natangaje soma papa ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko ariko se umuntu ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akenye akamukingira imbabazi ze urukundo rwaguma muri we rw'Imana rwoguma muri we gute? Umuntu ufite bimwe byo mu isi sibyo akabona ko mwene se agize gute abikenye yamara ngo akamukingira imbabazi muzimabazi ni amajambo meza ngo mushiki wacu turakunda mama we bakwitandihanye munyahumu ndakunda mama we ngo aradufashishe unukuri sibyo hari ikintu akeneye ngo ese nguruko ariko igitaramo gifite ireme sibyo ntawe utinda kendi hari n'abagabo gabaku umutima n'abagore benshi siba bishara mu materaniro baye kiri iwacu barabahamuye ariko nino ntibyoroshe ariko dutuze gatoyagira shima Imana ku bintu 3 cyambere ko mpuriranye n'iki gitaramo cy'uyu munsi kirimo nakoze w'Imana bavuye iwacu Imana yabwe cubahiro. Kineje cyane nuko umuruho nari mfite washize Imana arampenda henze irampenda kandi irandekoda numva urugendo ndi rwaruteguye ndutegurira mu kindi gihugu nari muri Canada abarigo arorufatiro tugusenga nuvuga kwambira ngo simba kugere muri Kenya hari bizobona hari n'ibizoba asifuwe sana kukega nabwirisheka ngo mare hari abantu bagira understanding iri cheap best yo hasi imeze nka Airtel ya hano abantu basenze Imana bazabumva vuba nimwe munyakishe naje mfite amahoro nkaye numa ntuje pe narezo ndaganira nkabukeye igipastori nyina ariko kera narenze mu minembwe ngira rezo izayihuta cyane narayimpaye mutima no irahenda mu buryo tumwuzumva buri mwe muri hano katishiti kendege izovara muri Amerika insana kiri muri Canada kugeza ku cyumweru narindiyo kugeza ku wa mbere kugeza ku wa kabiri kandi za ku wa gatatu ndege irabura nagiye mu 8 irabura biranga rugendo Satani kururwanya naje ndabsanga biramugeza ngo Satani tuzoyisindira ku mafaranga tuyisira ku mukunga tuyisira ku mafaranga ndege ya mbere bayikansoringa nishuri indi kuwa mbere barekansoringa nishuri indi
ngo mare kuwa kabiri nishu yindi yakangahe kandi iriya ikibazo gihaba barazikansoringa barangiza ngo wewe wishurire amafaranga azoza nyuma. Ihamba yose nari mfite hano isa nishize kandi ni ihamba nagenge nyine y'igitaramo umuntu azafatwa nyine ukasa nure kuye gatobuye ishirira mu nzira kandi mbabwije gukuriga nta rwenya ngira gusa ko ndasenga ngo hari umuntu basengera ugira amafaranga ariko utagira ntuze ntagira Pentecost Imana imukoreho kandi ntayataha naramurebye ntayataha tafite na Pentecost wene Imana munyeganyeze nuko hanyuma Imana iramfasha kugeza kwa gatatu ntashe narashite gusa mpindura gusa ikapu narifite gitoya dore kinini nama nkomeza Imana yabwe icubahiro ngongere Doha niho nasengeye Imana irambwira ngo nugira Nairobi nguzohura n'ikintu atukuzwe sana nafashe amasaha 7 nice muri airport ngira Imana ngo mana iyi Doha nani kise azayirirwa azungurukamwo hano kugira ngo agume aducuruze nawe uzomushubanganya yeme turi hano nta muntu uzokora ku bwoko bwanje njewe nkibaho ngo nzobyemere bishoboka n'abagabo bafunze iminwa bagaceceka Bibiliya iravuga ngo umuntu uzi gukora neza ntagira gute bizamubera iki icyaha niba ari umugore uzi ko hari neza yogere mu bandi bagore kigira agaciro yamara ntabikore bizamubera iki icyaha tuzamuri asifiwe hari na pasiteri nabo imbaraga zashiranye bakagira ngo nibavuga bene amagambo yo kuremesha ubwoko mu materaniro ngo ikanisa rirashira si iryaso tiwarizanye si portatife sibyo muza muvuga ndimuruta banehemiya Nehemiya niwo mugabo warize akora ibwami kana nsohoka kwicuza mandasi yeme muri hano si mabi ariko nanone umuntu yona avuga nyine hari nacuruza muranova hari terabwo bari hanze nari menye y'aba pastori bamwe utogira ijambo bavuga mu rusengero rwabo mwaba Kristo ayo makanisa muzoyavemo alo musane mukarwana mutukane ariko umupasiteri uzokubuza gusengera iwanyu akakubuza kugira ikintu wokora iwanyu namatangazo none hogani mugorobaka niyo dadutanga sivyo yebyo muzo yasohokemo kwanza mu minsi iza tuzogira ikanisa ryatwirwaneho kandi kwirwanaho si icyaha sibyo mekane karavuga ngo ntabwo tuzatega amajosi bagera gute ngo bayatemye ndashimira bene data mwagaze ku muheto kandi twarabasengeye Imana hereze mwante emotion nishi pe kubera ko mwabaye ndwari tudatinze amasaha yagiye tukaruke kubera nzogaruka na kabiri hano mwaka bimwe ndabisubitse nzogaruka mfite umukunga ufite 70 minutes none se wotwobye n'uwinde tugataha se tuzowuzana na kabiri tuwaraze za Soweto niyefu tumwe tufunde mu mazo no mu mitima y'abantu yinangiye ibisiga tuzomenye ishimana zakora alo nimunanira aba bagabo timuzonanira umwuka wera azani kumugabo nijoro agahwera murabona pasiteri nani rutungisha mwabuye ejo bundi ni yanyakiri ushize ku kibuga c'indege wa Washington yakumfata ngiye muri Canada musishize arambwira turi modoka yadushiramo indirimbo kama abudu bari bwishe amasambire za nijoro kama abudu tugira gutyo semena amina nuko ngomare tugiye tugeze hafi ya boda turaba ngo baba yaturiye arambwira ngo ubutimira mubwiye ngo azotahe atariko ngiye kubanza kwiruka Nairobi hari kanisa narako nubaka tarosusa tunore bankundamikaho kiganza mbone feva namusengera yaraje naryubaka asubirayo none ntari iwacu
nta kibazo gihari. Turashima Imana yuko ubwoko bugihari, Imana yabwicubahiro. Mwe kubana amashi. Ibintu byose mwateguye, wateguye gushima, niyo nateguye nanje. Gushima Imana muri byose ni yari topic. Twaburaye dushime, twariye dushime. Asifiwe. Amahanga yatwanga dushime Imana. Niba tuganiriza dushime, tugomba gushima Imana muri byose. Nanje niyo topic nari mfite. Nari kuganira hejuru yo gushima, icyo ari cyo definition irambuye, kavuga ari impamvu 10 zo gushima, ariko kavamo zibiri. Iya mbere nuko Imana yatubereye umwizerwa muri zose. Niwikomera amashi. Semena amina. Impamvu ya kabiri nuko Imana itadutereranye mwidute. Sibyo? Hari Dawidi yavuze ngo ndashima Imana yuko itarese ko umwanzi agira gute atwishima. Asifiwe sana. Yo ni impamvu ya kabiri. Iya gatatu nuko Imana icyo yavuze ku bwoko izagira gute izagisohoza. Kugira mugenza ngo bipande bishuke izogisohoza. Semana amina. Bitakwira akukamenyo batera ndi muranumva icyo Imana yavuze bizagira gute izagisohoza. Sibyo? Kamanuke kaje buvire gusoka kazamuke, ariko icyo Imana yavuze bizagira gute izagishitsa. Niba mubyizeye mukubana Imana amashi. Nubwo muyaya bo mutera inyinya. Sibyo? Icyo Imana yavuze izagira gute izagisohoza. Hakika ya Mungu. Atukuzwe Imana muri rugera no muri Zovu. Yabakarigenzi uri wacu uri sinkusi. Mwari batoya sino kumenya. Asifiwe. Jewe nagiye narara kenshi kera. Muzamuri biganza amako yombi muyatumira he. Semena haleluya. Bira muganza wango ikibana kuvuzeho kiraruta icyo abantu bavuze. Kandi ikimana yavuze kizagira gute kizashika. Habe nubwo bozana abafumu bene abakuru. Uwa mbere akagara kuri Nzovu, uwa nyuma akagera mu Bushinwa. Bari kuri foreign. Tiboburizamwo ikimana yavuze gute ikimana yavuze. Yewe murabyizeye? Habe nubwo n'abazalendo n'abazelondo kazi n'abanyirasenge. Muranumva? Tibobuza umugambi w'Imana ku bwoko bwacu gusohora. Habwe zikana. Yewe murabyizeye namwe? Nimutungura Imana ukoko kumwe gusubira gutya. Semena haleluya. Ni Imana niyo kwizerwa. Ibindi Imana yabwiye bakari kofi naravuze nejo bundi ikabibwira bagatako n'abasebaganwa n'abanyabibone. Sibyo? Habe natwe ari Imana yatuganirije. Atukuzwe uko dufite amafishi yose ko azagenda. Amen. Imana kutuvugisha se tibishoboka. Tibikunda. Ibyo Imana bizagira gute izabisohoza. Ntagiye kuri. Ariko nshaka ku mutima. Subitse ibindi byose kubera ko nzogara kwa kabiri. Tuzoza no dufite inkweto zoroheje. Muzoreke makoti n'ibindi. Kandi namwe muzogere gahunda nziza. Pipana ndizo kurondogora nk'abasasa. Muzogere muri gusa musoma ijambo ryo gufunguzo. Ni mumara ducomeke. Ibyaretirije mu biretse. Bintu mwamenyereye basokuru bazanye bya ruguru twamenyereye ngo abantu bose ngo banze ngo biyegereze ngo here ku mwana kumke vuga amagambo rusa abera bose bariyegerejwe. Nurangiza ducomeke. Atukuzwe tuzamwe ibiganza. Muvuga ngo amena. Ari umuhungu hano ikirubura ari hano. Ni wewe aruka kurebe. Uriya wundi ninde wanyandikiye mu gitondo. Ule mwingine haguruka. Kusimbasika. Tuzobona nejo tuganire. Hasi twese muzamufata namwe neza ariko. Nabwiye abantu ejo ngo abana habazana ubwenge buke muri imperuka. Bitonde. Kubera ko ibi bintu abantu barimo kwandika bavuga ku social media muri kwanga. Hari abo bizagarukaho bikabagiraho ingaruka. Ariko je nabashikiye. Mufata ibintu neza muyungurure muheze isi nabene wacu basumvi. Allo? Kandi obizorusha. Jewe
nabwe ko nzi ku cicaro ca YouTube jewe sinzi YouTube ku cicaro cayo nje ndahazi nazira za Facebook na za Google nabari abakuru babikuriye kuja kubizimisha nje biroroshe atukuzwe ntabwo terabwo biranyoroye kudatuvugana ukudatuvugana gutyo mfite umuntu hamwe bati urabiza ati hari umuntu iri abo burenganzira burenze ubwenge siba usanga mu gitondo umuntu asigaranye gusizina rezira bikorwa apani bibatera ubwoba hano ngo twege ngo ari kuntu bigenda ngo amategeko YouTube keba wantu uragenda ngo ubone isi ahiba twarazungurutse twararusha nta muntu uzovuga ibintu bikubwoko bwacu tumwemereye bikunda